kadang kerbiang long bostom lah sipin ya video kayak bostom. Jadi tanggal jalan, lah silang ikon long konolong sudah bostom release po bostom nang ningoy pin pen full video lang bostom deh. Jong si video lang misan kita light pi ko nang ningoy pin pen bostom tadi video start itu lang bostom deh. Lapar bar sampri ang kanti so ruwe ng jangli po. Kadang kerbiang long bostom lah sipin ya video kalang mesan na bostom lang mesan putar like comment share out bostom deh macam mana tiarong ka berte titin out subscribe out bostom deh. Ningoy pin pen lah sih. Tiarong berte nang bostom niang nam lang neta good night awara na.